Okey, salam guys. Kalau korang punya kereta manual punya, tukar gear susah masuk, kadang masuk tapi rasa kasar atau bunyi kuat boleh tengok sini lah. Lagi telur bila gearbox dah lama tak servis, bunyi denggong kuat, masuk gear pun macam sangkut-sangkut. Memang susah kan? Okey guys, nasihatkan dia senang je. Tengoklah kita punya HYO, ester gear oil, minyak gear, fully synthetic. Ada lagi SAE 7585 tambah ester base punya. Kalau korang tahu ester, mesti tahu dia memang mantap punya. Lagi ini minyak bukan jaga gear saja, tapi bantu gear masuk smooth, senyap, tahan suhu tinggi lagi. Kalau korang punya kereta ada main cornering, okey, tukar gear macam ada sangkut kan? Ada sangkut, itulah kita punya minyak gear oil tak sedap lah. Tukarlah kita punya ester gear oil ni, memang sedap, memang sesuai support kita punya minyak gear oil. Lagi boleh senyap juga. Lagi, minyak ni sesuai untuk kereta manual, limited slip differential dan gearbox lama yang perlukan lawatan khas punya. Okay? So kalau kawan nak berminat ni, bawah ada pack kuning bertekan. Siapa nak COD boleh COD. Cepat order tekan saya dulu. Hari ni promosi sudah buat. Cepat order. Siapa nak COD boleh COD. Belum follow, cepat follow tekan saya dulu. Thank you guys.